kumsang ni pakhat November ni somni pariat khan kholian vaklo ralmuang takmai Chester California khumi puite tho hlima anchan chin thar hria thiana chong hlom khop mai an khua upa berti theite inchu alo ka ngaral deuh veka hemijing ma tak dar khat bor vela hian hemite in kang hi kang thel tu ten ti mi tumin ha takin an beya he in hi aruak ni in an hria mase an thil mu chua ame hi chuan a thong chiang ngei mai kumsom ruk paruka upa jo pitmen le anupui kumsom ruk pa ni a upa joy pitmen te ruang chu he ina hian alo omarenga mase he in kanga hian an omna in he in kang wanga thi ero an ni lo engthil nge thleng le ilo thlir zelang The sunburst flowers calling on holidays overdue, but henu pate in an hal ma hian tu emo hian a kap hlum ma sapota pu jole joy pitmen te nu pa hi an khotlanga mi tha em mi hriat lo em te an ni a an lo upa ve to nen mi te poinan ngai na thia mem china an ni nu pa bula hian an tupa Christopher Frank Pittman a cheng ve boka mase khonge omle he in kanga hian hemi pano pangkum som pahni mi Christopher rang hi mu ani ve lova thulom om takani rwalin khoya ngeu omang apile puti thattu hian a kidnap em ni ang Christopher hi abodai boxia chuta apile puti truck pu abodaya he an in hal tu hian apile puti hi athata nopang hi a kidnapa an truck hian atlan bau pui ani thei mai angem le police te po an lu hai khop maya thilmak takani mase tun ai hian police te hian makan lati don chau he case hrechiang tur hian an chanchin engkim ka thiat photanga ya kumsang kha chakwa somriat pakwa kirle lokila kumsang kha chakwa somriat pakwa April ni kwa khan Christopher Frank Pittman hi alo pianga pujole anupui joy te tupa ani Florida a piangin anule pate hi an mumal vaklawa anu hian angai tha ema nu ani na anga afapatana ati turati lawa afapatan hian a omtlem em bok a ombo de oreng apa po hi amumal vak big lova kopuite ne na harstana tam tak lo tok to thina niya Christopher hi kutthla ka ching ni a report ani bok Christopher hian unang mechia Daniel ani boka an pani hian an nun mumal lo tak mai chuan ma chon du na nga ya mase Christopher tan chuan an nun chu a harsa tak zetto shioma tuar na sa hle a heta chia hian apile pute anron cheta nule pa mumal lo ti taka pujo Pittman hi Christopher pa apu ani a apa lama apu ani chu pujo hi mi fir tak mai thudu uve tak mai ani rolin anel omina ngai nat om reng thawa pakha uve tak achung tele arin na le music ngai na a da poimu em tu ani a atupa Christopher po hi duat a hemi pano pangte atupa ina athil ton zong te hriathian Florida tang chuan la in anupui ne nan omna Chester South Carolina chuan anbula achen tir veta a Christopher tan chuan he a omna asona apile pute bula a om hi anuna thazonga athlakna aloni la umaya atir chuan lo omle shi om tam tak tuarani ti a hriat ema Chester khomi puite pon mi pano pang thu oi takani a mase angoi choi ema in lakshanna ani bok ni in an soya Methodist biak in a member te chuan atlang nel theinan thei to pan chua anin khom na member te chuan pujo Pittman atupa ani ti an hria an hria thiam mewa wangin atlang nel nan thei to pan chua hunan kaldeu chu Christopher po adang ta khop mai atong du chawa ahlima nun chu nuama ti chauta thattak lim takin no pang zong de omdan chuan anung ve theita mase ninuam tak chu chhum dum le roina run lu alan ani ringot mai anun hlui buai tak mai chu aron inlan le ranta nikha chu Christopher apa chu South Carolina aron zina afapa chu aron ladon anu aron kirtu a chungkwa thattaka omho theanin be sei wangani chuan
Christopher chu apa bula akirta heng thil zong zong hi Christopher hi kumsom pani atlin ma thil thleng vek ani ti shele pokila Florida akira tanga rei vak lawa chuan anu chu bole ta dai mai jing khata thau chu anu chuan soilok na engma nei lovina local san le reng ani chu apala ahlim lovina bula omashi om em ema Christopher tan po hlim ngai na a om lo voi khat phei chu tlan bawatum hiala Christopher hian api le pute bula omle du ni api te nu pa bula nget taka oma him nia in shiata lim taka omle kha adu bera mase hetia atlan bo hi police te chonan mule ma khop maya anina tanga mel som panga vela la a an muwa apa bula anda let le ina chuan Christopher hi ahlim haulova apa le a u mechia Daniel te bula chuan oma phur thei to lova nuama ti hlol lawani ber ama chuan thin urna a om tanta he thin urna hian depression a shwai lut ta chuta le nikha chu Daniel a u ma a inti hluma tum tamai heta hian Christopher hian nangle kapa bula chen ai chuan thi ka du zok atia mase dan man lawani hetia inti hlum hialan tum tak sia chuan apa chuan api le pute bula omtir le top mai chuarem ti ta a mase atlai to mai thei Christopher himidang dayani to an khotlang ama ti phura ti hlim tu te chuan Christopher chu ama po a ang to lawan ti hiala Christopher hi athin chia in athina rim mata em maya in swalte achingta voi khat phei chu a classmate pakhata re ka November ni somni pariata biak ina Christopher thinrim chuan piano nung chu a pet thruai mai boka piani sati buaya in khom te po ti buai vek apu thinrim dan tur chu in hriat thiam mai rin om hemini hian Christopher le api le apu te chu midang zong aya ma a in khom chu an ho a inan thlen chuan Christopher chu apu chuan a vota a hemizan chia hian Christopher api le pu te hi an luwa ka hluma mu an ni a an ina kang boka an tupa kumsom pani mi Christopher abobok Florida lama Christopher pa po in anule pati ina kan thua donga rang takin Chester South Carolina a aron thlok ngala anule pati an that ti mai baka afapa bau thu aron sheta heti lai hian afapa hian zong meka reilu tuklova mu ani Christopher hi apile pute trucka mu ani a apile pute ina tanga mel tamwak lova ram hnuaya mu ani a amutu te hi sajuk ka tum mi pani te anni truck hi lo chhia a Christopher chuan palian tak mi hangin a kidnap thu hemi te pani hi lo shila apile pu akap hluma an ina hala ama chu kidnap tamai ni ina soya hemi pani te hian oyan tum viau na in hemi pano pang hi achi ai lo em mai chu makan ti riau mi pano pang thil rap thak tak tong me kani ti chu ama chuan na lang lova ala no pang sia lau thong taka a oman ringa ani silo police ta hne na po chuan Christopher chuan he papani te bula asoi ang chia hi asoi le a asoi thiami na kim chang si a an oi khop mai mase police te chuan makti riawan neya achan chu lau thong mel apumi alo hi ani mase athil ton zong zong ti khan a thon lu tuka wanga omngai na ashelawani zo kan ring maya sheriff investigator Lucinda McKiller ne na an hlanta a ani hi no pangte ma chon thin tu ani a Christopher chu tlai khat chung chu ompuin ani hiana komta a Lucinda ngei po hian Christopher chi ai lo lutuk le thil thleng don sonda na thiam lutuk chu makati hle a an pani chuan kar te khelin TV te han enduna ma se ni tlak don haya chuan thudik chuaron lang tanta arson investigator Scott William chuaron thlengve a hemitla hian Christopher churon komve in chik takin zona azot ta a Christopher chuan dot hlire lo soireng mai kidnap chungchang te mi paina kidnap thu te engkim mai kha kumsom pani melek Christopher chu apile pute ruma alut ru a shotgun a keng boka apui na vuwa ka tanga dar karli nul le ka ani a apile pute ruma chuan shotgun ne na dinga voili ka pa an thingal ve ve chuan inpo kha ama ti kanani a truck kha ala a silaya keng boka an uile poisa dollar somthum pathum nen oi harzok makle zwal chu Christopher hi a inchir ha ulo killed his grandparents is one thing and then to actually hear him say I'm not sorry to what he had done to the people that he supposedly loved the most in his life was pretty shocking.
my God, this is a 12-year-old, and you don't want to believe it, but ama mangai ber tu tele a mangai ber tur te hi tinge kumsom pani mi lek hiana thale Christopher pa hiana soidan chuan khang thil kha afa pa ti ani lova Zolof ti ani atia Zolof chu damdoi ani depression damdoi Christopher a chinani a apile pute ina tanga apai na laka anui na kalsan le silaya depression ani lai khan doctor an lopan hiala alana stalo boka doctor chuan depression damdoi Pexil alo cho a mase azwala angtlat inti hlumte atum le ani kha inti hluma tuma wang khana pa khana pile pute bula khana thona Chester South Carolina chuan Pexil kha alo om silova doctor chuan Zolofin alo thak saka Pexil le Zolof te hi depression le anxiety damdoi category khata omvek mani se e thakata na manatan chuan thil dik chi alo ni lawa lo ni mai the Zolof ai khan Pexil withdrawal Pexil 8 talo kha atak sai na lo tuara athoda na dik lo tlat thei Pexil 8 to lova Zolof ai dai khan Zolof side effect thalo lai kha ama athokna ta em mai ani thei tlat a u Daniel po khan Christopher khan atak sapum kha kang angmaya shiat chin thualo soya na chokna amamo nge thin ni ina soya hetia ama adam doi side effect alan hian doctoran rona ado san lauti san sakta a MG za atangin MG za nia Christopher hino pangrap thak takani ti himi zongjong ngai dana ni mai thei mase a defense team te chuan adam doi ei do sang ta khan anuna honga school kalpuya re chante kha adam doi do sang ta thut wanga ni theya biak ina piano a pet chante po kha Korta chuan defense te chuan apile pu tha chan po ama adam doi side effect vekani anti tlat Christopher kha manni in kumsom parokani thlenga tang phota kumsom parokani nu kumsang ni panga January ni somthum pakhata khan puitling anga chung thure lani ta a kumsom pani atanga kumsom parokatlin ma atan lai te khan Christopher khan apile pu tha thu kha azep mi alova mase thu pakhat soidang lamaneya khamitlai khan apu in awak lo thuwa soile atha chan nia soichu Zolof a overdose wangni in a soya o shia a chu o chuan thu a pe a thataro ti in these voices in my head just echoing in my head and keep getting louder and louder and louder. And what were these voices say? Kill. athu soite hi apa a unau nu le anulama apile pute poinan o iveka hetia o shat hi command hallucination anti a Christopher po hiana soidan chuan TV ka en lo theilova TV po ka off thei chuang lo ang hiani ati a defense team te chuan Zolof an pu a side effect thalo takha Christopher a khana thokna sa a engkim kha ama ani lawani hanti a lelama prosecutor lamte chuan pa ngai tak film tak lo chuan khatianga mi tha a in hal le thlapa kara tlan chiata che dan zong le adot sui takha fel takarua manzo kani anti tlat apile pu te kha athatari got lo tlatalom an ina hal le a athil ti te thupnan kidnap angte na in soya dot fel takena soi bokanti a chumai baka kum engemo chen chu US a hian depression dam doyetan Zolof hian lo mang to a tuma aram huaya ala chhuwa chuang lawan ti betlat chumai baka a in puan ma a ama kom tu khan Christopher lo thon lo ziale athil ti a in chir lo zia soikha aron soi chuak vele a ole to pa chuan le lamin an ngai dan te soima se February ni som panga kumsak ni panga khan 12 tha awangin Christopher chu kumsom thum tang tura ti anita affair in TM hemi nu hian mi puya changte rorel thatura phutna asang na samaya ngaidam tur hiala ti te pon oma jury achung thu rel tu te ngei po in thiam lawanom tlat maya kumsang ni som December a achung thuwa no rel na chu ti nep shet ni in February ni som ni patni kumsang ni som ni pathum na kum February a chuan Christopher hi kumsom thum palimi lek ni in achuak don ta ani ole hekesi nang enge ingai dan le Christopher Frank Pittman hi no pang swal takani ve shimiti nge aron chor chhuwa dani na zirlo anui na zirlo apa poi na zirlo iti nge khang dam doi wang zo kha emni nge thil dang ngai dani nei emle